Darka Lazića ostavila vjerenica Marina. Obrisala ga je sa društvenih mreža i ne može više da trpi njegov način života. Folker, Darko Lazić i njegova supruga Marina Gagić navodno su naišli na nove probleme. Naime, oni su se ponovo posvađali, pa je Gagićeva pjevača demonstrovano otpratila sa društvenih mreža, dok on nju i dalje prati. Često se svađaju oko njegovog načina života. Stalno radi šta god poželi, ne razmišljajući o posljedicama, a svaki njegov nepromišljen potez završi na naslovnim stranama. Marina se mnogo nervira, shvatila je da ne može više ovako i da je kraj. Darkova vjerenica je obrisala sve njihove zajedničke fotografije na Instagramu, te se na njenom profilu sada mogu naći samo slike sa malim Aleksejem, pa je evidentno da je Marina riješila da okrene novi list.